motoka shahe zargaho ndacike zargaho umuntu yanantuka higuru skylight yayetera motoka yafa kandi ninye nandi motoka ne yanjye kati nkumaye cyane ya gahiguru polisi remune kora investigation twashoberwa twayiguzo mwane kiyaba kandi nabera umukozi wa skylight makuru kajyango namukozi wa skylight ko mushanke muti bamanye cyaba ya NHP 2 zamarwa yahanantuka nazo ya Eteransi nazo kandi yafatiye muko zazirisha zinga zazirisha kemwe ni dakika 80 siku zo mushayidi kama mno chairman wa King Sale umwana ogugwafera mu muntu nangwa nabanyanye nuko mutari kugenda kureba vice wanye chairman yigi kuna abanyempikani aka be anaka tipo ya motoka bakto ya motoka nende bikintu ekikwana kweruguru ntuvansi nebaba tubona baterendu okuiza kushanga omuntu ali abonete Yagwansi Yakabwa konka mukanyiza bagenda bakasolinge n'okubagambira nko gesi nkwetura ibintu nibaho ups and downs zibaho nabwetu abantu bakakane ebizibu bibaho abantu mbaturaho nk'uko bakunze banyita tuyino mushinu henuri nani ndiga kurya katete nukwija kuno za kuro umuntu nde narga kurya higuru nagwa motoka iri kinika bangira ngo ecyamuta nibasa kuri stress nariki nushabi ari namabanje mu cyaro barigire yika bamuhimirimo nicyo cyamu abantu kambambe nda kansoringi kuba kansoringi kubera namabanje tukumanyisa ngo nasigara ndi heno